malu Yesus kasasari korongo moduli Ay soko iwa sinunod kadang ko tunggu Yesus nasoliho Ay soko ira sinunod kadang ko tunggu Yesus nasoliho Sonong kesuaban kumadati dan sanan puji Tuhan tu alumi sapira mutan dati da kesuaban waino kanau sumuku takapod isuang nasambayang kinarahingan isuang kerajaan sorga kung si kaudat kesuaban diti nakapagyamong kaguyahay mayada kay sisan dat sumambayang kesuaban hingga mogait dahay dat minsamok gumirat kumadia mayna pondaro at kapurimanan dahay ginaw dahay gisambak katarimo yahay dan nunu napait ay bulayan isuang na panambarasan panatalayanan do kasuaban na bahay tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus amen. Kimabor sa kod asanang kasuabon insan po kumadatid insanan puji Tuhan tu kasuabon na bahay no kanu to kakagud kapag yampay maya do kay sisan iti asaru nod ontok kot tiga sarangkayat hitikin na dahay di tadaw ko ni hab. Lumis karangahan ka, haratulinggaw ka. Umbalanda sumuliwanam sumuang kagug Sigag kay da alumis sa piramutan. Okay, jadi di tadaw ko ni hab, tadaw sabat, inapait nindalanan nga hara na patit ay sa karan, ay sa lain, na rumasam, ay sa way godondo. Tini kamundat tiga sarangkay dahitid so okay. Mamumusaraw na di himanan sawad tulunda sukat kawayat yadi. Nga ay bo, asuhatan no mo. Man na po hit, pintariningan nagiman tadi ti kago. Da sumanu na po akan nakatiga sarangkay nga mungkin dat 5, 6, 7 sarangkay awayaan to ko. Okay, kaswabon na po ba na nga duwan hopod hari bulan, duwan na hopod tad tulan katalo. Siyaw tu ade ato ko nakapagyampay dit kaswabon ka ni hab nga puji Tuhan tu kaindalan kasariit bacaan panatalayanan ipuruanan da SDM Mission Sabah. Okay, bayno na po hom tuluh na po panambarasan dati nga beng sorga. Sayra na po oritan nila kamundo beng nga ina po osaraw dati ay right na ko popopi da tusin. Okay? Tu beng ya. Puji Tuhan tu ay sorogumuan to ko tusin dahil beng. Agumo na barid labi hapadausin mo okay? Tu mano do pagadit ay nurid koretan dan matematik nga lebih dari 1 dikira banyak. Jadi lebih na hapadausin ng haron bagya karuhang iti di. Puji Tuhan tu itinapot jemaat dati nga naberkatan na kinarahingan gisambot sarogumuan da tusin dahil lebeng pensuang kauno. Ay so mo tidahat titusin dahil lebeng at tapat kapya. Hopad paringgit nga iso. Narutom na kapya kapasyan. Okay? Nga hitinapod panambarasan dati bayno nga karahit dot beng sorga. Kana pod hiti nga popopi kauno, popolu kauno, dodondo isuang dat
beng sorga. Tabunglah sekarang dalam beng sorga. Ina pohit ait ori bau do ailan dati asaru tokot orongo nga pengkuroh toko dot mengumpulkan harta di surga. Pengkuroh horalan dati. Ina pa ikaw basan datit orongo nga ina pa ikaw munda harata damila datit igitan dat rumikot teko kumadilo suruga nga iti keluarga. Iri nakasari orongo dati. Ila tanganak dati karuhang. Nga atopot tiga kapiyagi. Dat ay say mila dati pikanday-kanday. May dila suruga suway ka ilot keluarga. Walad ang lumis. Kada boros sa may suruga. Kada boros sa may patay. Kaman kuno pa nga hilolobong. Dondod igitan dati ti walay nga ay milo. Ay milo igitan ti walad. Oh, hiti ako suok ko dondo may ako kaningaw. Igitan ko walay may kaningaw. Ay milo. KWSP. Pasaliwanon. Nagidid daw. Haharaw po kasiwatan. No pa ngay, kareta. Ay gitan ni mimpanaw. Ay gitan na matay. Ay gitan ni igitan. Oh, mano ako labongon ako na po. Pitanggayan ako ti kareta. Milohi. Nga, right na po ka may surugaham. Ay so, no hit. Namilod igitan. Harat nga tingaw. Nga taso, manok, kopusan. Ti pumagunan. Ay naraitan na milad igitan dat may suruga. Ina po hit asaro datit orongo nga iso nay haratad milad datit igitan nga iti keluarga. Gitan dati ti keluarga, tanganak dati karuhang. Iri na dadi haro dadi keperluan dat oy gitan dar keluarga dati isuang dat kebenaran. Iri net asaro tokod orongo nga pengkuroh magya kamoyan nilat menabung, tabunglah sekarang dalam beng surga. Pengkuro na di bujang. Tumongo badi bujang no di hot igitan no may suruga no di harta na igitan. Ay di milasang katampaan Oke, may dati imulay ang pengkuro. Okon ninangku ko narikot na timpu de iati na po nga mimpun toko dot papatabilang di kahaharan dati. Mahadah dat uhupan toko kinorohingan da papawonsay dat mimpun da dendo isuang dat tabung ga sorga. Iho nga bayno kuno gid nakarangol tabung ga sorga ulam nu kamayan nilo. Iyahay na po nga ayahay makiano dat ay isa o pangalasan nga isa o persembahan miampay dat oto do ginawo hinggad irini kamayan da papaguli dat santab na padit kinarahingan na sangano inuman palasay kumadati. Nakuroh da timpu diti ogumu tamo da katumbayaan dit sorokoro-koro kakuaan na po nga iti napot tangawlon ngay iti anggota jemaat nga kano hilad papoy magon dat nuni kamayan dat pangorbanan diri isuang dat kapasian dilo. Yadit haur-haur nam nuno kamay labeng surga ngon na po intangad ay ani ba ilo nga santab na po didong kinorohingan nga iri ni patabilangon dati. Iri na hikamundat iri ni man dati pabengo dahil suruga. Oritan nakago dati ti kamundat
kacurahan roh. Nunu dihat ay kahompitan ni lebeng suruga om nagi iti kacurahan roh. Haro na ngay it ore tanda tid hujan akhir, hujan awal. Nunu di ngay it hujan akhir, hujan awal kan lagi. Nunu taire. Iho nga ako ikailoy. Nga may dati intangad iswanggat panambarasan no bay no. Kacurahan roh de itagayo di mamabang kapay puli pamagunan miyampay kabontugon da kinarahingan amati rumikot gisombo iyati na po nga kanu toko iso o tinimungan di kapuriman dat pengkuro nangku ot awayaan om komoyon do osilid teman sekerja Allah. Komoyon na po nga dadamot at itinapot kepentingan diri, kepentingan pribadi, mementingkan diri, haroh pakasarit id pagilitan dati sebagai umat-umat kinorohingan, nga ilo na pakamundot kacurahan roh Tuhan, nga ada ti orikot apurimanan. Suway ko kanu toko dot mampay isuang dot ikamoyan dot rakan kongsi da kinorohingan. Sakiro na pod harhi kapurimanan dati dot papatahak ko kaposyen do payumponu ginawo montok kot pelayanan da kinorohingan. Kinorohingan na po nga paparikot dot ay Roh Kudus daw miyampay da mabay-labay nga itino po nga aosili sayra na pod iswanggot ay sidang okon ko rakan sa kerja Allah. Kinurahingan na po nga kanu papatahak dot roh daw sayrad inapohit kamoyan dot cinta diri nga harod isuang dot kaposyon ditit pananud da kinurahingan. Om sayra nagi kadaud inapohit ay korohyan dot tinan sendiri nga harod ikaposyen dielo gisambot wokon na podit kaboboyhon dielo ikaboborosan nga miagal ni pinaboros di kain kadaw. Sayra demandat sayra numan uhoto da kinarahingan nga nunu kadikain. Iyoho tayo di man tamong gitadi ko ka. Nga asaru imatid agulampatan nila di kain na boros sila tilo. Sayra da harot tugas di pinatahak kumadati nga no kadikain. Apakah aku penjaga adikku? Kasyo. Iati nga hari tugas at ay pinatumboyo kumadati nga to kay paindalanon. Rati na pwede nga kain ni ribo. Ay to kay paindalanon ni tugas dati. Min kain-kain na barit yun, di ba? Nga ilo no nga ilot kagaton, ilo no nga ilo kolomokon dati. Jadi dadamot at inopohit kaboboyhon dati miagal di kain popokitod ay so tanggung jawab do hilo. Ay sa tanggung jawab dati dit tugas da pinatahak ko kinorohingan nga paingkuro di kinorohingan dat papatudok kalisi daw maya dat rusad da alidang kumadati. Ay ako ni ko agat ko apangkal ko pi mamarati ilo bo. Sakiro na pumanta ko dit awayaan da tulon sa pitulon nga paingkuro ko di manguhup diad kay manguhup doho ka. Pikikirot yun di. Jadi paingkuro di kinorohingan dat ay manahakot panguhupan sayrat iati na po nga mada damunong kiuhup. Iati imada. Painsadya na kinorohingan dat ay miuhup nga man kuno patid asusa ko piyoko. Harohit yun digi. Asusa na gitid magihup nga
manto ka na pod it mindaw-daw ka. Sumambayang hingga tasanang itumimong ko mindaw-daw. Iboros kapim orahyano ko mindaw-daw. Nga ay lani dati dat itumimong nga haray kasanangan ki. Megal ka iti dondo kabaktian online haro, kabaktian bersemuka haro. Hingga pilihan dati. Online ko bersemuka. Online na po nga mila ko mindaw-daw. Sangulon kad hinat tadapan no, painlatan, painlanggoy, ay sige ko kito. Nga tumimong na po, panampakay nga aturon, timpu nga ay atatap, hingga korahian. Pain kanagi kadawd iswanggot palayanan dati kumakinorahingan nga hingga korahian dati. Magiuhop tayo mindaw-daw. Ngon na pondo, panarwa ilo nga hingga di korahian dati miuhop ta ka kinorahingan da iswang pelayanan ko mindaw-daw. O sanong po mindaw-daw kamada. Ina po hit ay karutum dati lo nga mada. Imada bo. Milo pala kumo na mindaw-daw tu papaindalan pelayanan nga mada na po di hom ilo na lo di kain dat iho tay di mantamang gata tadi ku kasyo. Jadi ino pa dadi keperluan dati nga mantad ko ay ilo na kepentingan pribadi iti mindaw-daw hot momon say datid ay mangadada takod panguhupan na kinorohingan keperluan na po dati nga ay mandi dati talikuday santa bitit ay kepentingan na pamagunan. Nga ilo mati agat ki. No basta kunod ay magindalan miampay dat kahaharan kepentingan pamagunan. Nuno na pa right kadong pamagunan no basanan na dati. Nga sigag kadit unsubon dat man patahurya na inadang pamagunan ka. Tampinay di kalisihan, moras-boras ako kumado kayo miyampay boras dalisi nagi aswaw, santab na padit kapentingan dat pamagunan nga man patahurya na. Nah, ditempatkan di belakang pekerjaan penebusan yang besar. Palikudon dati. Iri na guys sindingon dati dige nukade. Salib di depan, dunia di belakang. Iya di sinding nga sinding no mah. Man no padi kapyo raitan no ngon no kapyo dati soroho nga ako no pod tokay kapagulon na gidang pamagunan ba tapat kapyo gi. Mia galidit aguli ta kakago ti timpu. Kulom haran din nakataubat dati ti pasala timpu gi. Hari Sabat alaid to kakongay kasambayang nga dang pamagunan na pohom. Kanit tumuang got pukul 2 minsuswab may pamutong. May taka karaja. Sa bolum pukul 7 karikat hirit karajawon. May sambayang. Naborosan may sambayang. Hilo nagi nga papakita na dat isay di kano to kay papatahuri pamagunan ko pengkuro. Hilo nagi tempo nga ay haraw na kagagalan dati. Gulian to kano laho di timpunan. Ina nabasa dati di timpunan. Right kebahagiaan na kinarahingan nga hingga ko pagulo. Dan kinarahingan ko idaw sendiri. Pakayon to ko po ditusin haran na pondo luwaluom.
iti podino lumandet persepuluhan persembahan kah jadi ujung-ujung kat aiso ayah om hari tadi ti dia nggak persepuluhan utangan pakatundok ilo no ngai lo kagatan dati lo kinarahingan na po nga ait manugatis yo det nununang ku it adati numan patahako depoin topot nga sangkuroh pia kakuri di numan dati pawon sayo om nagi okon nagi kadaw ko akuri inuman dati paburo dit ait miagali popoloku dit kantakan-kantakan inuman po tumboyo o teko inuman po mogono i akombalet hati dahingga iati na po nga asang kuro mamaduli om sangkuro nang kuginumu dit adati otorimo kakuaan na po nga iati na po hom adati opongo sentob na po dit buru-buruan da pinatahak ko kinarahingan montok dati itulundat magakundat ay pananud da kinarahingan om tok kapagag tok na mo tidak kagagang tok na dad mantadet kantakan iti naritan na po hiti nga ogumu ilot tugas-tugas dat ay ipintangan na ralanong katingkod paingkura hinado kayo iti dahay nga ay ogumu ay tapot kapiyo inapahit sa balumpad harati panasakit corona iyo sandiri lah wah ay kailad maninting ga gitara kulilih nga milanan dad it orang-orang milarang tamod bah kano papaharat akod ay balajar kulilih ka tok kom samboli-boli po di tanganak impiro no dia hadid pinapahara di kalas induo ko intalo om kapisok na di ay di na tilambus moy na ngay ay hugumo bo sa kiran igereja piagi nga megala igereja kay kalas ko la sabat paingkati kalas dati haro limo kalas may na paindalano harpir-pira na tulan sigo ganga montoroy sa tumatakit anggota kalas ujung-ujung harat dua talu tulun pa may tako na gidi gabong loho di ka right na kagud iswang na palayanan miagal ka iti pamuridan iti nga gumo no kagagalan to kod hampir 100% it haro ni kita kud active pamuridan di wilayah tay ka daerah nga secara keseluruhan ay painsuang to kapod isuang ko kolomokon no palaksanaan iti pamuridan di agat to papandalan mo ay punan nom piro-piro na tulan bobos sam santaw nom hiri nam opupusan ilo nandit borosan datid iso no pakakuaan itit anggota jamaat tawagu ina nga baptis dat ako tilambus sa iswang gereja nga ay so diti pamuridan ka ay so iti momogampi dilad serad apadyo ka mila nagi borosan dat iso kumantadid di po nga monopot na pakapiyad iswangat kadid hota saraw la monopot ta kana pakapiyad iswangat pananudan kumakinarahingan ay muro om harap pamuridan sa sangulon kapiyad hilo dusak-usak bertugas ka dilad miagal kasigu dahil padalaman monopot ka na pakapiyad iswang ka katumbayan nam ay muro om harap may lawat sa sangulon ko nga milaw kadi mangusa
Kadit papakamuamu do kayo ginga atapati tiyadi mo. It komondat miagal to kagyadit anak yang hilang di mo gi. Milay gumuli sendiri nga iyaw himada. Suway pandad itang anak pala ngo napodam 2 tahun. Nga iyati na po nga kolotau ko ilo to kana mumusorom ay lan to kay mihinggohot ay apatut to ko pondaran tapot ko piyo. Nga mantad dagi ginawa to ko ribo. Naritan no dahiti dat ay milah to kay papaindalan tapot ko piyo nga mantad na tit kapurimanan datid ala to ket ti korohian kasanangan pamagunan kepentingan pribadi. Bah, jadi iso no podit sera no podin no purimanan datid miagalilo nga harodi keperluan dati itine kamoyendet roh pengorbanan. Oh, guli nakagulo kamondet pengorbanan. Pengorbanan dat timpu, pengorbanan datid isuang dat kausinan, isuang got kagarason dati, kaposian dati. Iti napot kamoyan da rencana keselamatan nga numan poimpoho didasarkan maya dat pengorbanan sangkura kalab karalem kakawas gisambot namileman ti pongo. Ano atipong iti pengorbanan dat rencana keselamatan. Ngonto ko na po imbulayay kagwi di gulo right ko dermadara. Piagalon to ko dot ay pengorbanan di Yesus. Dermadara nagi nga hata ko nakasap. Dahulu pa di derma organ. Oy. Derma organ. Yudit ay asapan ay. Nga ilo nolot komandat itinapo keselamatan nga pinimpo mantad pengorbanan. Dasar keselamatan pengorbanan. Kemudian po nga dasar pelayanan dadi nga pengorbanan di nga iki. Kanu to berkorban iswang dat pelayanan. Berkorban tekod timpu dati. Berkorban dat kausinan. Talenta. Nuno po nga mantad ka iti na po keselamatan nga ay pinaimpahan na po nga pengorbanan. Kemudian na po iso na po diralan dati dot ay manalibamban dit kolomokon dati dito no inaretan dati ay isuangget kegagalan na pelayanan nga iti kaman na pengorbanan. Iti na po pelayanan da kinarahingan nga apatut dahdet mamanaw miampay kagarason haron nagidahit kasahap toko dot inghopod kolipat 10 kali ganda mantad ka ikaw basanan. Miagal na dadi tit kamoyan dat musim bunga di pususan nitit ay menentang burung. Nugyahit asaro mulai di asogit at kantakan tamburung kangarandi. Iking kilat. Kakuan na po nga, gumutulon na magakun dat iyaw na pa nga pananod da kinarahingan. Nga dadamot halip yung magakun nila pananod da kinarahingan. Nga iyalo na po hom popologos da kaposian diyalo da arulun miampay dat kahaharan da pamagunan. Ina po itangaw lunidi nga mamaguno yalo dat nuno na po hit pinatahak o kinarahingan montok dat kepentingan pribadi. Nga tumbayan ako akon ko ipagilitan dati lo. Puji Tuhan. Tu iati na po tim pananod da kinarahingan dit ongo hinomod to ko.
dia dong kinorohingan kana pom irine dong kinorohingan. Dia gunaon dati, irine gunaon dati. Puji Tuhan. Manta didih lisih det kinorohingan numan papanaho isuangget kaposian dati om iati na padadid sayra det ay iya dihapinaindalan da kinorohingan nga apatut to kadadi det dongo tungag ngay ongo girot ngay to kadadi. Miampay det ralan iti napasidang nga kanu nagikadaw det ay minamonsay det agumutulun nantaban rumikot kuma kinorohingan. Nununangku ot mangantabitit sakira dila dombokon kadhiti ina pay kanu mangantabot o sikap po ori kati musim bunga nga i musim salji i musim sajuk nununang kumomonsed ina pay palayanan da kinarahingan nga o sikap nunuhi kanu mangantob nga iati itulun-tulun dit momoguno dot titaha ko kinarahingan montok da kapentingan pribadi. Ilo o kahantob, ilo o kompuong ka. Paingkuran ang ko'y tulun-tulun dat ay kanu dat sumadia. Kokito om koilo dat Yesus na po nga pinapataha ko kaposian di siyo kumadiolo. Om kapuriman kasari dititaha ko kinorohingan miyampay dat kepentingan diri sendiri. Apurimanan to kay materi semua no. Atapot kapi abi. Purimanani nga makiampuni ka. Iso no bagyahit obingampuni kinorohingan buah ka. Iri nga kausa ingay dati dat tumilambus sa momoguna hidit ay dong kinorohingan dat bahagian. Iso na hit obingampuni kinorohingan ka. Topat tu gyarid iya digi. Ino pa ilisi om nagi pananudan dati kumakinorohingan nga tapot-tapom ay so nohot kalit ay so nohi katalibamban. Om sayra na pod iti na polisi o purimanan dati sebagai pananud-pananud da kinorohingan nga iati na pondohom ay osaraw to kondo dat ina pohit kepentingan Tuhan nga kepentingan nagi kadaw dati. Kamu pa nga ay so na dadi kamu yon dat ay mi nuridi misoli pisoli nga isiso na dadi hot tamodon. Isiso na dahat rikoton dati. Ina pa dadi hiburuan toko nga papaingkakat tokod kerajaan da kinorohingan. Hirih na dandad iati na pohom ay isiriba toko di kahaharan da kinorohingan kamu na padiridi nga ay okon ko mandati guno idong kinorohingan tay ko ikahaharan dat kepentingan dati suway ko montokot pelayanan da kinorohingan. Om manto ko nagi patumboyo o iburuan da kinorohingan montok dit hara keperluan. Iri na dahi lansanan di Yesus om nagi mantadidit pananud-pananud daw. Ino pa itulun da ko kita it sagulo hilat taguangan nga o kita dati ot nununangkut rencana keselamatan di tulun-tulun dit amu atagakan da pemusarahan om magihu miloralan da paingkukuran angkud kanu dat mamusus sa keposian dialo. Sayra na pod mandati intay lo dilo nga
Ngono pa di dati painsama ka ila beng sorga. Nuno di kamoyan ila beng sorga. Kano toko dot okon na kamangigit ila keluarga dati, okon na kamangigit tatanak karuhang rumikot kumakinorohingan nga kano toko na gid manguhup dot jemaat tambalut tulun da suway rumikot kumakinorohingan. Ilo na matudila kamoyan dot ilo na lat pabengon dati kano tokod manguhup da tulun da suway rumikot kumakinorohingan. Nunuh na pa'y kahaharan dit milo dati patahakon montok da pelayanan da kinorohingan nga apatut dah dot korikot ta iwalay perbendaharaan da kinorohingan. Montok kot ay kapabaran diti korikatan di Yesus do sikap om nagi iboros-boros daw kanuh nagi dat man pasunuda da hitid painsasad da pamagunan. Lisi di Yesus isuang dat ginawa dati paintalangon isuang da kaboboroson om nagi nunuy paburuan dati. Jadi isa na poharalan dati dot ay papatilambus tay ka papaintalang papaimagan ni lebeng sorga nga naretan da hitid iti nakadaw kahaharan dati. Parikatan dati timungan dati montok dot penyebaran boros-boros kinorohingan. I kerajaan Yesus, kerajaan na kinorohingan nga osilih nagi dot ay irihi kopoguluh demanto ko soroho. Mantadidi iati na panda nga asaru to ko popoili dot kaposian dati haraditi kamoyan dot ay kapuahangon do kaposion montok do pelayanan da kinorohingan. Monikid do pohot tulun nga pakai sison isuang di Yesus do mamurimon da lisi daw imiagal montok do tulun-tulun di halipiad minamon said Yesus sendiri nga minanong kiad di koyonan daw dila suruga. Hinggod iati na po nga mantadot kabontugon da kinorohingan no silih nga ito kamusikin. Mahadad kawaya tokotit ay kinomosikinon dot kinorohingan nga hirih tokonod o silih dot kaya. Paingkuroh nako kamoyan nila kinomosikinon da kinorohingan. Tumbayan toko dot ay ino po'y kinorikatan di Yesus nga pinapakitoh dot ay kainsiribawon kasiribawon isuang kadudukan nasusud ipagilitan di tulun da kaubasanan umon da kahaharan ay dohot ti kahaharan kasi walay ko nga ayso ka payanan pod pailihan pod tulong nga ayso modop ka nga mantad nagi malam iati na po nga harodadi kapurimanan dati dot ay kita diperkayakan nuno yung nakakaya haroro pangorbanan kapuahangon lisih dati kasiribawon da ginawa ilo na nga it pinakito di Yesus sendiri antakan dot rin mikat iti pamagunan. Jadi kano pobeng tokod iswang beng sorga santabi diharot ay kemampuan dati mahito kono uhupay isuang da pelayanan boros-boros sa kinorohingan di kanud manghup isuang dat pelayanan santabidit ay talentah dati tenaga dati harapasunduran dati mahito kono paburuo montok pelayanan da kinorohingan tu ilo na ngay it
mila datid man pasurungo, mila datid paburuon paimogonon dati dot mogait o mogihum di harta-harta sorga di mila datid igitan isuang dat pelayanan dati manikita daw. O gumu kagaton dati, iati kadaw nga hara kepentingan pribadi, hara kepentingan keluarga, hara iman-imanan dati nga nembulayan dati di kasuaban di bayno dot ino pa'y pagulunan dati nga pelayanan da kinarahingan. Tu tamuadan na pa dati om iti nahat kapuasian da pa'y ngampus om nagi kerajaan sorga. Akon kay ti pamagunan o tamuadan dati harohit iman-imanan dati labi kay ti pamagunan. Jadi mo'yd mamagampot idi irinahit man dati anuay dot kautamaan irinay anuan dati priority. Bah, pasaraw mo malik karita, tinapakarita ti man kud untuk pelayanan kan dagi. Haro na pakumpulan, haro keperluan, palasan kuno po ka. Arikatan da kapya. Arikatan da kapya nga ako daw inda tatud da papolas ki. Ilo na ngay at kagatan to kalo. Ilo na ngay it keperluan da it perlu dati pondaran. Suway tasaraw tako. Suway ahandaman nga. Suway hindi katutukan kapyad. Isuangat papaindalan kapyad dit. Asaraw-saraw nagi i-commitment dati. Panumbayaan dati sayra na pod man dati pasaraha kumakinarahingan isuang na pelayanan nga santob na pod dit kagatan-kagatan idi nga harang hupang-hupan na kinarahingan kumadati. Iho nga ako iya tumbayaan dat popologo sa kinarahingan sayrad at takot kapya ginawa dati ay muhup tako isuang dat pelayanan di siya. Okay, puji Tuhan. Pahitian ta kanati pelajaran natin panatalayanan sa sabon na bayno. Kanaw mi sisa takod isuang sambayan. Kinarahingan asundu isuang kerajaan sorga kung sikaw dat kasabon na bayno. Insan pakagud noon subihay da manguhup da pelayanan khususnya itian ang dahil tisam-tisap. Naratian na gidahay dat itinapot kaposian dahay nga iyahay hino haro diti pamagunan dat manguhup isuang dat pelayanan. Nga agumo o kagaton dahay, agumo karahian dahay, kepentingan pribadi, o kita nagihay kepentingan datang anak karuhang keluarga, irinet asaru dat manghantab dahay, mangimbayat dahay, gisambot ay kanud, papatilambos, papapinsawat iti pelayanan kumakinarahingan. Nga kaswabon na bayno, naratian na gidahay, iyahay na po nga, panakikaruhang nga kinarahingan isuang gat pelayanan, mantad di anuan he kuasa, gisambot, kanu he papindalan dit, kain kokoton, tugas dahay, mantak pelayanan kinarahingan. Tumayan nihad, irogon nga, kadaw mundorong magampung dahay, nga iya it agaya kuasa, di manhat na panghupan, isambosan tab na pa dito, umbalorogon nga, ano dahay da manipu, ano dahay dat ay mangumpok, nagi sumap, serad, maya ihay dat pabantugan di ngaran. Kung sikaw Tuhan, maniha ahapat tadaw da bayno, so ang tindalanon, ang buru-buruan dahay, isang makaswabon-swab nga kapag yampay kaguyahay, isuang dakpodaktian. Tinasambayang dahay, isuang rantuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati kaswabon na bayno, puji Tuhan, mahadad alumis kagu piramutan dati tid kaswabon na suwab, ada arubatin at panambarasan na panatalayanan awayaan dati. Hinakopo, kapirubat takod kaswaban na suwab.